Ebusa yama wache ama wo akwaba Adom TV sunie so oti yenka ewo o radio so ahaya sempa 94.7 FM ene akwaye memendai na Nnawotwe nya boy na Nnawotwe dwumadie ena yede ebre wo midin the Chief Jerry Forsen obetimi aframe CJ midase se wafidie no eda ha memenda bia donhwere mienu ene yede si ho na fe Nnawotwe dwumadie yede ebre wo the dwumadie efree studios ha 355 Fanofa Street ewo kokomlemle enkran midase se wa join yen so and a Facebook for so am join yen so yeda mase papa ene eye May busu ne de toso edu 14th of May 2022 if you ha machia ba nsuo no agugu pa nsuo na to ya e won kran ha de emia bebre ufri amasama ya ede eba kokomlemle ha enya reports from Madina honum so nsuo no atopa omo mfika so old barrier honum nsuo no ayiri wo hopa yi enti ebesre nsuo no ani wo fam ye ka say ya nsuo no ani wo fam pa enti ebesre driver for trotro drivers private car drivers omo mtwika sakese se ekwan so enye boko ekwan so enye boko na yentimi enko emeduru asumdwe mu me di Chief Jerry Force ene enkoma edap no so no eye mienu meka se mefa se miensa but ye beya mienu ne edi kan eye awrehosem ye be kai a afia etwa mu ena nana dwaben hene dasebre oti boaten me new dwaben hene dasebre oti boaten nana ekwa na woni nakwankwaja ho hyehyɛ no ene nana hema nana ya dani ena ya kan bomu a enei ohwa iyo no eho enhyehyɛ no ne pompon so pa efre na memini ya ochina kwasie ne juada brada na ohwe bi wramu nyina no nana no makwankwaja no eho hyehyɛ no yegusu pa enti ene yebedi dwaben akoniaba yeyo anamusifo ewo dwaben mitekofodi a womode amane ebefri honom ede abrayen eyo no ekoso yi Adom hwede ahemfie ewo sorodai ewo new dwaben mensini no emu yede ho amane nyina ede ebebrew enti eno no beka ye ho na bra no ye bekoso ohobia no yede abedan enu twemu a beye Nnawotwe mienu ba Nnawotwe eni ena a driver for omo ka trotro omo mutwi taxi e kire se omo hwa petrol bo kwa na ekosoro spare parts bo so kwa na ekosoro na womo ne Ghana Road Transport Coordinating Council ena fe Ministry of Transport enkomo bia na se nkekoso ema womo timi anuhia se afa cash entuade no se yebetum se yentum yetum akodina sen san komo no ma hwe animu ankomo no ntimi enkoso enti GPRT for ana ede enkomo ibetu dwa mu wieye no other driver unions so asomu a efidwada no be de omo chese 20% increment womo de atoso a ehon sem no a driver for ne a passenger for ntem no akoye da hwere a ye kase nnende yina no koso GRTTC for chese sa emra no a GPRT for ede aso womo nsa no emfamra kwan so ese yehia na yedwendwene ho na se ga hyiamu bi eba so enura 13th eso san hyiamu no se eba so se enya ama so ene driver for na betrase ye ne wo ebetwetwimu enkomo na fei ya hwe akoyachi efi be ye 2012 ana be 2015 hon mu be increment ahodo a ye de ato cash ntwade so no ye beje be na fei ya kono mako increment ho asem no a PRC for so ena wo ne Ghana Water Company ni ECG for wo so esin konyan ECG for air printumu Ghana Water Company for so air printumu ntumu dodo san ena wo air pre ene ye beje bre na fi atwetwe sa enkomo no nyina enti enkomo be ye miensa ene aka bomu a ye de esomo ena na pe join ye Facebook Adom TV on Facebook sanso na sempa 94.7 FM and so ewo Facebook midin the Chief Jerry Force and production team Kofi Ampedudano ora AC ohene ka ho and the rest of the team oransia and so eka ho a and yesin koya de dwumadie ye de bro stay with us for the next 2 hours never na Nnawotwe dwumadie ye fa so mo ya ma wache ama akwaba